मणिपुर से मिंगसेन गुंबम नि फ्रेम दी कायदबा मिंगसेन बु चलिबु उदी कायद्री मनुंग द लेबा मिंगसेन दुदे लोइना क्रैक शटलबने बा मिंगसेन जेंबा यारो मरि ngaथोबा पोने बस हंदक तौरैबा लालोंग से मणिपुर थुगाय गेने तौरपगी लालोंग अमा माले करिगिनो अनाउंस आइनो पल्लकांद भारत की फॉरेन मिनिस्टर ओरिबा जयशंकर न करी हाई हिगे बा मागी वन ऑफ द स्पीच ही मंगा तरुकी ममांग करी हाई की स्पीच अमा मेमोरियल लेक्चर अम पीबदा हुजु हुजु ओरिबा भारत की फॉरेन मिनिस्टर मागी फ्रेज अमा दैना तकलों फारकांद मागी वहान थोक्से कैनो माने कई है India cannot afford to live within quote unintegrated border regions hai unintegrated oiba border regions ka sagon raga India hojik leibam thokte ne ire ara in khale man unintegrated region hai se border region hai se kari hoiga da ge da territory di Indian army ne control tawla re sidi India ge saru ko re sta mana integrated hai se kari no hai kanda ain halako han sungai urai sa politically and psychologically India the yaw hai bis the marai tawraga lebe yawning da bugum tawgal leiba mafam du ne ba territory ge already integrated ne ba it's controlled by Indian army border leidra international border leidra mafam ne ba ani mana season leiba hai unintegrated as kamaina hanga da ge da politically psychologically India is the yaw ya da bagi marai tawraga leiba border region lehen ba thokte hai ba ne ba mana hai aduna di Kashmir thugai reiba maram sisu ngasai gi India gi concept the contested oiba mafam ne madu gi manung da Manipur is one of them aduna gi ne baina singnarakna handak tawreiba lalong se masi thugai na basilak pa mali sai na mafam khuding gi haijaba Manipur gi mihut oina lairi ba standard ama thonga da ba morality da musung constitutional morality da chana pathap ki hauna lon chata mangjin tharaga example oiga da ba mi sing se kana yauri ge sineba humfu dei manung da kun mukti they still have that decency and the civilized norms in their mind chithi halle eba natraga pau thari eba mayam bai ko sa kangbo na mana kaura kai do do no koi na manti oram ne koi na saukhalam ne power pairam ne na muk purakam de halakte ba halakta so na muk kai da we pisatin la oi khanga ga suna ye kana laki yeng sineben khalas maming loin tharaga ko gi formal symbol ai dai microphone tawraga frill table ngai infal hotel la sel ne microphone ngapa maming loin thela thamba ngasai gi haidorak ta kangbu se loin thela thamme baina pungama mu ngai bane baina video so loi namhauba ayang punsi kaw ro aina kai guma live phadana hayang ne autobiography ka irak pa sigi wari jaw ne ba chahi 103 ki matung da thokiba incident du ningsing bai pai pun adu iri ne the legacy left behind by our forefathers and mothers akhoi gi haugra bai pai pu imai bel sing na thambiram bai khoi gi legacy du su celebrate to boina khoi ta famina se du ga Manipur gi tangdu leita ji da wakhan kha share to mina se du ga sak ne na sami na je na baton tauri ne ba ko history da ma se adum le hora sano se ne mami ngatha loi na video loi na ma tham mane bai ru khang ga phajai table do na la ga do akhoi gi pawung ibobi adagi koi gi tamoranjit koi suraj koi congress khar phamina ga wari utai sai we took a resolution formally is signed it will be part of a historical document adunga meeting am mai wari lau gi da nungdang da muk dinner da di aina open tawraga mayam invitation thai maming chatpa koi gi di indom chasni yengkhom rama hoi adagi tamodoren theater gi aphawa hujikan na cinema bollywood su kumkhalai ne tamodoren a journalist isai sakpa khoi gi namona ba khoi na ngang oi da ngaujarak pan hauring da mala e adagi retired bureaucrats sportsperson in first international England da sanaruba khoi gi chanupi sing do la e footballer afawa sing mayam pula chak samine industrialist khoi tamo dhan dhabli yaurai la e afawa doctor Manipur gi maming chatpa khoi gi tamo jati so se swai dera khoi gi radiologist masula e ko ha tamo hisu lai du mam chami na re wari utai sa du ga bodhachandra gi address waina tamo narendra ningomam da pathuan mane ba hana ina recording tawrai na video ma sema ga all picture mam ga tawra khoi plap tamin na re bodhachandra na tawgi be address to chindoina pathuan laga tamo narendra ningom to video ma sama ka tho ga yengmin na re du ga hyped khanai wari watai sanarga chak le nam samin na kan da sini khoi tawdok cha haina ngarang evening lemin ne ba aina masi wari se pusinjare se kai du da constitution ma gi yumpham moi ga leijara masna lai pak Manipur ni madu saina parliament ngang ga yaw from ne how it was bulldoze kamaina bulldoze au ke du luri badi ngasi hingni bai khoi gi punsirol da bharat ke samvidhan lenga lo ni chana pathap leibasi gi makha da Manipur sai gi last ki 3 phase ko ngasai mathang tang hanjare se
सेफ मणिपुर ने चलिसे ngасai constitution हाइजगरे democracy explain तौजगरे अरोय बदाइना मणिपुर कंसी हाइरे से करी गिरो तो येंबियो अखोय द ngasi nganang su kanoma wari sab da tholokpam su masi mathau tai अखोय द ख्वाइ दे चाव मणिपुर कंसी दा मसी सु अहाम बोयरंग गदौ माले ngasi सिदा हाइजगदोरि वापम से आर्टिकल 3 सेमदोक्सी मणिपुर काइबा यारोय तो बसे अखोय दने अचौबो कॉन्फ्लिक्ट अमा लेबा अखोय की कोक ता मियाम अखोय की कोक ता लेबा मणिपुर सिगा constitutional reality अमा ओइना लेबा मणिपुर सिगा अनि सिदने चुंगसन नदब पोट खरा ले अखोय की कोक तदी इपा इपु सिंदगी collective memory ओइना सुम लेहौबा अखोय द निंगसिंग बगी सरुक ओइदना अखोय की लु तोंग द यावरबा वाखन ददी इमा लेपाक मणिपुर थुगाई बैसे आइगी सा थुगाई बगा माननेबा मणिपुर में सुमाइना मचेद में पकपैसे मेप खक्तदगी सतोप नतेबा अई खुद अमा कखिबदौना फोटो येंबदा इतोंद को अई ngak यावरक्तबु मानत्रगा फाइगन यावरक्तबु ख्वांग कखि माइना उनेबा खैदा मणिपुर थुगाइबदा अमरोमदा हायरगना अखोयगी कोक अखोयगी वाखल्लोन अमसुं थमोय हक्सांग लु तोंगददी मणिपुर से काइबा यादबा एंटिटी अमोइना अखोय हुजि अदुम पुरीबा अखोय कोक अदुगा भारत के संविधान की मतुंगिनदी अदुगुबा मणिपुर दी लैते This is the contradiction of our existence. अखोय द अचौबा contradiction अमा लैय सेंग असि मणिपुर मियाम पुनमक खंगबि मम चंगेबा अखोय न खंजबा वाखल्लोन द लैबा मणिपुर अमा अदुगा भारत की संविधान कंदोरिबा संविधान सिदा यावरिबा मणिपुर की मागी नेचर सिगा खेनेय भारत की संविधान द यावरिबा मणिपुर सिदी आइना थाइन इम्फाल फ्री प्रेस इबा आर्टिकल अमने गूगल तोरदि थोलकसु याय हुजि मोय वेबसाइट तो लेरमगदि मणिपुर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्शन नै चाहि 10 मनि मंगा मांग इ अखोय सिदि कॉन्स्टिट्यूशन फिक्शन गुमनेना करिगे आइन सि हाइरिबा हाइदे मणिपुर से थुगाइनिंग मतमदा थुगाइबा याय ममिंग ओलनिंग मतमदा ओलन बे याय कनागी मतुंगिना भारत के लेंगा लोन चना पथाप की मतुंगिना आर्टिकल 3 की मखा अदुना अखोय की सिगी कॉन्ट्राडिक्शन लेइबा पोसी कमाइना रिजॉल्व तौगदगे करम ग्राउंड तौगदगे दखोन सि पंगतान तान बा यारोय कश्मीर काइग्रबनि उजे आइना तोइ हाइजब भारत ता लैरंबा चौरागना चौंगागा यांखै तरुमुकने हाय मोइना प्रिंसली स्टेट मयाम पुंजलगा इंडिया सेमगिबा मतमदा पुंजनबा मतमदा मोइगा सागोनरकिबा मसागी टेरिटोरी काइदना लैजरंबा चाहि 65 चुकना मसागी सक्तम मागी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से काइदना लैरंबा स्टेट से अहुम खक्त ngaइग्रबनेबा 75th year of India's independence जम्मू एंड कश्मीर कौबमने मणिपुर कौबमने त्रिपुरा कौबमने अतई दे थुगाई गिबगा पुंजन गिबगा अमता हानगी फिबम दे लैत्रबनेबा अहुम जे कतने बे ngauris अदुगे मनुंग द चाहि 100 हेक फारक पदने ना कनो तोयग्रेदना कश्मीर अमा काइग्रे हुजि काइहौद्रि से कना त ngaire मणिपुर गा त्रिपुरा गा त ngaire मसा आइना वोट लेके खंजिङै दा आइना सिगी इरांग थ्रोक द मफम चलगा वांगांग बरक मपान दसु मणिपुर मनुंग आइना तोइन पंजाबनेबा ngasi फाउ द मियाम कया ताबिरम गरोइन खालि ngasi फाउ द सिगी वाइस that there are 3 princely states whose territory remained intact for 75 years after independence. Mase academic in a tada bane badum. Ngang badai husi YouTube te ngi aina volep tin ngi meeting da hairang goi thong da ngang ba kumbi da ngang gi ba meeting. Hanjan na pan bane. Chandigarh da ngang gi ba meeting da. Handak tawrai ba lalong se Manipur thugai ge na tawrak pagi lalong ama male kari gi no anau sai no palakan da Bharat ki foreign minister oiriba Jai Shankar na kari hai hi ge ba magi one of the speech hi manga tarki mamang da. Si ka thot ka da. Lari tamjaba satro oi bai ne ba khoi. Mana kari hai gi speech ama memorial lecture am pi ba da. Huju huju oiriba Bharat ki foreign minister magi phrase ama da na taklong phara ka na magi wahan thok se kai no. Mana kai hai India cannot afford to live within quote unintegrated border regions. Unintegrated oiba border regions ka sagonaraga India hojik leibam thokte ene ire. Ara in khale man unintegrated region haise border region haise kari hoiga dage da. Territory di Indian army na control taula re sidi India ge saru gore sta mana integrated haise kari no hai kanda ain halako han sungai urai sa politically and psychologically India the yaw hai bis the marai tawraga lebe yawning da bugum tawgal leiba mafam duneba territory gi already integrated neba it's controlled by Indian army border leidra international border leidra mafam neba ani mana season leba hai unintegrated as a kamaina hanga da ge da politically psychologically India is the yaw yada bagi marai tawraga leiba border region lehen ba thokte hai baneba mana hai aduna di Kashmir thugai reiba maram sisu ngasai India gi concept the contested oiba mafam ne madu gi manung da Manipur is one of them
अदुदगिने बाइना सिंगरक्तना हंदक तौरइबा लालोंसे मसी थुगाइना बसिलक्प माली 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 एसाइना मफम मफम खुदिंगे हाइजबने mana idea Manipur se thugai ba macet gi thugai lak pasina koina save Manipur hai dei begi maram si mayam kawi gon ai ne hek haija baduni ngasi irabot ki mapok mo numit ta leikat pe chapiram gani 13 August ta tikendri ta leikat piram gani mayam khongjom de chu chapiram gani but the women song pauna bajabasi tikendri jinna ugi ba Manipur do nate ngasi hingni ba koina uri ba Manipur se mako ye matam da pale lan bangam gi de ai sibu thoki braba pauna bajabasi gi matam da irabot ki matam da thoki braban sigi kangla tombi de gi hen bangam de be sibu history dang asi ngori bu mi horo china thengna ra ba pot ne ba Manipur kai de se mam khambi aina some example mam pizza bani matam da bot left ngai mamangi wari ni bot left ge matung da su campaign su repeat tau jagi tau bu de Manipur se mingchen gombam ni frame di kai da ba mingchen bu chali bu u di kai dri manung da lai ba mingchen du de loina crack shot la ba ne ba mingchen jing ba ya ro mari nga tho ba pot ne ba ikoi ko dinga dai na mu masing gyan ta na ba ina kari hagi imung amane ka han daga chakhum hum tho lakpa natraga thumgi kautam da kauta asau dum nung da thum jing do macha macha hum du loin khai do ga asau bo gi manung sim hapchal la tham do khara lai daga di kai do bai no hum tongan tongan ha pa bu thum du bu noina achau bu di manung da hapchal li ja ar da thoi brand lok thok ka har ka ne ba khuthu ga jing asi khakta na te ba Manipur kai de ai ji mayam gyan ta biyo ba do kana na thu gai dai no sim su gyan ta biyo Madudai tu das dai the miyangi mi hut na khoi constitution ma kha khali ba BJP ki leader sing sina chief mok law da na magi chokri da kalaga loi re na si bo wa ma se tu ngang na lai ba se ngasi ki mi horong li matam da kai ba Manipur se ma khoi ki thodang kari logi ge se hisi na saki ho ujon ba ngasi mi am na da tsu lakdo bi sai su sing lakdo ba chahi chama hinga ga de khoi na ne kai guma Manipur ko lam sina chahi chama chawa hinga ko matam da kana gi matam da kai hi ge se mase mo khoi macha masu ba wa sa to ba sa ma na ne ba moi adu hingi ba mi horol hoi ba ai khoi gi ta de mase kamai to na mayo na ga de ge se ai khoi khanmam thoe ba khoi na ani su ba khuthu gai se kamai thu gai ge mu yeng biyo ani su ba khuthu gai akoi gi selbi pawong bo binam to nyam ma na mun na khang da ba gi wani market down chat lavani injang no pi le bisina sai pot lai ba ya de se kui de ba si su aina vote left ngai gi mamang gi sigi insang se hor pum tam da hai ne ba paisa khaigat pa laloliti ki mi da tor ga dukan lonsan ga guwahati do hongdok ki ba dukan entrepreneur macha macha thokcharam ba Manipur masa sen khai be henjal lakna dagi petrol pump thingjan gi ba mayam khang yo na tro kan na kuki ga lan mari trok sida marak ta so khoi petrol pump thingja lai ne ba do kanana no ba do Manung hunna similon thugai na basilak pa ko gi sel thungi lambi da su thugai ma mioi bagi punsi da nang gi sel thumai sidi biological hingba ga yam na mari leina poni sisu economics tam satra sing ma mangi laik tam da yaura amani mioi bo mana taibong pan se da polak pa de di cha ba thak pa gi masiga mari leina na manage sauri bu ni ko ni economic size ana similon thugai ra ba kunai do aina masi hairang goi thung yam chak na hai gi bam yaung ni khuru khuda tak tong kulal laga ne ni raga chahan ge na muk tawrak pane ba kitan chakot pa horak pasida mapan da thabak tawd na company aina handak chalak pa da ne akoi lamdam sigi macha maitai masa su yaw raga yam chak chok sani ngai ba maitai masa na ha yam le howi mi ni fu yang khai thabak pi raga masa gi company tawraga metropolitan city da le ho ba Manipur masa lai sa ai phasana khang ne banda Moi kaya guma mana yum da halak na ba plan tau jara maloin kai gre Manipur da hanjara kan da business horama ma chiel go ji Guwahati da khara lai gi Assam tau ge dai ba semi loan se chum na gi no ma gi hajira tan jari ba mi sokpa se gi laborer ko gi hasamu ma khong da pham ba kangbu are pisum thong da phami ba kangbu si da na ta na no ma gi chara daga mana masing khai yoli ba ima event sing gi hauraga dukan pham ba da gi hauraga indumai na ko gi company link khala tau ja ba da loin ma pak tak na sokpne se mayam ko wi no ba Economy yam thina so bane ba khoi se babung gi phajaba phrase hai ga Manipur gi semlon je chahi tranga CM wer mani sitan khang ni mana babung loi khang ni mana ure ni officer han mai makha thabak tom su pau pirak pa jani Manipur gi semlon je babung gi wai da ina pujara ga anda ma kai hai ge da ICU da lai ri bani hujik si hai mi ana ba si ICU da thamak ba se loi ra bane ba chaina han ai khoi gi junior sing ama aso wo officer oi ba hai tare moi amani wai sab da kari thamak ke da Amo tolo pi ba ba wa na yam chin pi da jani huji hai ai khoi na hingi bese dukan masing handarak pa aina serau daga chapta tamuran din le ba
हाना ले दुकान मसिंग थोंग लोंजिंग पाइन लेरे कासे मम्मी फजना तारबने बदो मियोय खुनाय मोइन हिंगबदा सेमिलोन थुगाइरक पैसे मणिपुर कायरबने बसिसु सिना सेकेंड एग्जांपल ने मणिपुर थुगाइ बैसे सेमिलोन जे सबना सन थुगाइ बस लेजा लान मनुंग सिदा पैसा तालगा मयु मकई साबा इमु जो आयन कोना लाइन सु तोरो केसनु करिउ मा कोइ सरकार ला कानदि सोइ थोलके नि सिसो यंबिउ मैम थाइना कोइ नहा नुपा चिंददे कोइ की जनरेशन कोइ मथक कितंग ओइबा कोइ मखा बो खंगम दौ माले कोइ की Clint Eastwood की सिनेमा हॉलीवुड के फावम लेने the good the bad the ugly and मैम निंजंग बिब्रा अदे द तौर नुपा दो कन्ना अमेरिकन सिविल वार तौर द सना थी चलिनी दान याव यावना मसागी ओइजन अब तालौनबा लालक सिदसु पैसा पाइबा मी यावरि नि मिओइबगी इमोशन द सानरकांदा पैसा तानु याम यावरि सिगजु ममी तारेने अदुना सेमिलोन दगी काइदगी लोइना थुगाइरे मणिपुर अनिसुब काइरे अहम सुब काइबसिना कदाइदा काइ अमुक यंबियो ngसाइदुना चिंग तमगी थुगाइबा मोरे चटपा यादबदुगी खुकाइ मा कम्युनिटी द थुगाइबम लैग्रेदना अनिसुबना सेमिलोन अहम सुबसिना मो हाइजरकेबा कॉन्स्टिट्यूशन ग मरी लैनरिनेबा इंडिया आइबा लैपाक से अहम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की मतुंग इनदी अकोइ से फेडरेशन कावेबा पावर याम थीम पायम गजानी स्टेट सिंगे डिफेंस ने फॉरेन अफेयर्स ने कम्युनिकेशन खक्तदनी यूनियन गवर्नमेंट सिनरीज अदो फेडरेशन ऑफ इंडिया हायरम इंडियन Act of 1935 to Hongo, who's in Union of India. This is a constituent assembly, young Katagraponi, Union Higher Federation, Higher kind of Maria in the Mamdo. Madu the same given money park say India federal structure, the Supreme Court judgment, Matung in a Huzi power, the Indian Constitution there. Federation, the character Yahweh is a basic character of structure of the Constitution and Wayan Tarini. High body, lady by states in there, Masi autonomous or Magi, Maning Makatam Bagi. जगह खरे ले बसिदा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद थिंजन बे यादबा ख्वाइदगी चावब से करी होइगे द लॉ एंड ऑर्डर से होएबा हुजिक फावबदा स्टेट लिस्ट यावरी लॉ एंड ऑर्डर से स्टेट ना पाए से कई हाइगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द अंबेडकर ने कई हाइगे द माय वाइ से येंगियो इंग्लिश से माइते रोन द मु हमजगेबा मा कई हाइगे द लॉ एंड ऑर्डर इज द सॉवरेन एंड प्लेनरी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स हायमान मान सिजन बे हाइदि को सॉवरेन and plenary authority. Sovereign is the absolute. Ma quite mana sigi domain se mana quite chawum to. Plenary and exclusive atopaga share to banataba. Atopaga share to daba. So sovereign and plenary authority never law and orders. Law and orders se magi state na paisa kada bane state government na. Aduna bo masi police chief ko India gi amta laitrisini. Ai ne example video. Army gi di India gi chief of army laibina. Sumai cross atpa mane Ashoki lion head ne aduga star amane ahum chetpani. Lieutenant general na cross ga Ashok kadang chetpani. Adna police ki khwai chaw bo se every state ki na sai ki lieutenant general gi insignia adune chetli. Cross ga Ashok ga ta ne ba. There is nothing called chief of police of India laite ba. Kari gino state ta law and order se lai. High the best state law and order say, Tang Marie the get to guy behold, but Tang whom the talk on it now. Marie the get to guy behold, say, I call one can ever say. Sing the man a pirate, Tamdana in a pirate, hide. Amichana, Lok Savagi, Florida, and music, Sulabani, YouTube thing view. I know when I cannot Silona Silale, Police Chief Silon Silale, Chief Secretary Silon Silale, Security at Ganodugi, Nangi, Chairman is a Queen Sindo advisor Harper. I want to hide the yard even to pass a away president from the Malato on now. Amit Chanang on the floor of the house. We have changed. We have asked to change the DG. We have asked to change the Chief Secretary. We have appointed the security advisors, and he is cooperating. Why should we remove him in the now? Now on the floor of the house. Pong the Indian Constitution ni makha the leba state authorities say nampu lo re na leira baneba. Manipuri autonomy na leija ka nangi prima zara to di to. Indian Constitution ni makha dalai banangi state authority nang adagi kamu mai yet kadabani Article 365 the center na pirak pa instruction the indra di haido hek pan gi tawe kangum na gyan tadri di ma isu loe le rongani ga mero manipur ge vocation le jari ni amuk ta hango dur ki article dur kari ige na central government ki executive authority ki domain de leiba manung de instruction piu haibani Magi domain to get one with the few high on the table. Low in order to the Magi one with the LACD. Supreme Court 257A unconstitutional and Tokumatan, the Susaman and Sayam Bedka to court or Hivani. So, Constituent Assembly the Gilor put on a Supreme Court judgment about the state autonomy is a Tamabaneva.
अदो कोसिदि फोंग न मयाम मांग द थुगाई ने दुना इंडिया की लेबा ngasai की constitutional fiction न रेरम स्टेट से हेन fictionalize होहन गरे बुजिति माय पावर से मत खरबने बा स्टेट लेता बगा चक मान रे ने बसे लारि लाइस वाइबना पिक थलबा मणिपुर सिदा मसी की थाक यहोन गरबने बा इरो लेबा मणिपुर थुगाई बा मरी सुबा खुदम मीगी वंगांग संगांग हाउना लोंचत थक्सी खासी से यावदि कबोक अमा ताबा मतमदा अखोइना चिनी अखोइगी याविदना चुहीना तौरगा तासन बदुमाइना तोंगान तोंगान लेबा मिओइबगी हक्सांग अमम पानरिबा मिओइबसिंगा पुन्ना लेबा ngami करिगिनो दना चटना पथाप थक्सी खासी हाउना लोंचतना लेबगिनेबा जी अखोइना अंग्राजीदा हायरगाना कल्चरल फैब्रिक कवे चुहीना फाबदुमाइना मिओइबा खुनाय मुनमे फारा थम्बिजे ngसाइगी हाउना लोंचत चटना पथाप थक्सी खासी इसना फारा थम्बा खुनायनेबा मसे जापानीज सिंह से फन कैपिटलिस्ट और बोजी फो मोय काइदेबा मोय मणिपुर की थक्सी खासी से फजन थुगाए हन की इरांग रखसीदा कमाई थुगाए खितंग तौरगा हाथुरा थुगायुरा अकाम पेट ngang जी हंगोय नरत्रे इलेक्टेड मेंबर अम ngang बदा खोइददी नंगी कनो खोइ फॉर्मर सीएम तमो बिरेंदा अकाम पेट ngang सुरान चांपु चापदो अखोय हम थीन ngang गिब मतमदा करम कम्युनिटी नो स्टेट अमगे चीफ मिनिस्टर अदुम वांगांग संगांग तोहली चेना खान गिब खोइदा मिंगोन दसु फोंग फोंग दिल्ली दा वांगांग ngang गिब अदुबो हाइरिबा कांगबुसिगी मखादा लेबा मोइने इंजिन ngasiदी ममा मपागी ममागी अंगांग थोंपल्लगा ngangbada इकाइबो पोक्तबदा नतना लुचिंग मसिंगजिना सोगल्लगा इंजन लेबा मोइगी पार्टी की सिंबल यावबा मयामसिदा अना मणिपुर से मसिगी बेसिक ओइबा मागी कल्चरल फैब्रिक हाउना लोंचे थक्सी खासे कायरगा नो जे करेम कथाइनबा यातिन तौबजाने जे वीडियो खोंजन थंबि येंगबि मयाम मिंगोंद करेम कथाइनबा अकाम पेट ngangbा ओइदबा ngangbदा बल लेत्रे हाइबसे मखोय पार्टी की सिंबल नत्रगा मखोयना थाकपा मोइना तौबा मिनेसु खंबा कांगुना सुदम तौगनेबसे हुजि मोइसे इकाइदबा खंगदेबसे अदो लुसिंग मसिंगजिना तौराइने बाइना ngasi मणिपुर सेफ मणिपुर कंजी हाइबसिदाइना लोसिंजरक हाइजनिंग sai मरी थोंना कदाइदा तौगे येंबियोबा नंबर 1 कम्युनिटी की ममिंग ngasi मणिपुर ऐसे मचेत तारगा खोई पुआरीदा मुक्त थेंगनगिदिबा इराबोट की मिहोरोना थेंगनगिदिबा टिकेंद्र जी की मिहोरोना थेंगनगिदिबा पौना होइना थेंगनगिदिबदो ngasi इमिक्सिना उरबनेबा अखोइना ngasi पले लान मंगमदबा गंगा तोमि लान मंगमदबा कम्युनिटी मसेन तिनबा यादा मचेत थुगाइबसि भावदा मोइना कुकी नागा तोरगा मयांग आगी लीडर मैम दु इंजन नांगलिए 1993 जु तौगेगा कुकी का नागा खनबा ngasi खेनगेसि भावदा मियाम द मिनमिबा मोइना मतमदुददी तमेंगलोंग दा कुकी मसान एसपी होइबा ngमेबा बस चटपदा कनासु थिंगिदे लोइ थोबा ngमे हाईवे दा मरम मरते इंसिडेंट थोक्तनाबु बस इंदबदा मैते यौं सिरिदुनि तमेंगलोंग दा अदुबो सुचंग चंगबा यादे हाइबदि लेगिदेबा थ्रूआउट दैट क्राइसिस नागास कुकी ट्रैवल ऑन नेशनल हाईवेज ngasi thopra ba moina ngasi kai no ba kuki matam thokine na injan na delhi da nanga laga moina parliament da ba moina injan la ba si de la iba minai ne thang no to ba kangu sina support rom da di delhi ge mina kusungang number 1 na te ba do akoi sigi kangu injan na khala ine ba kuki naga ga manai na matam du da peace committee semi cabinet phami nai naga macha chu kuki macha chu cabinet da phami nai meeting akoi gi cwc member ke khangam kangphok pi de chalaga peace talk to bangami ngasi ngambra ba moi masing phami na ba अदु नत्र मियाबु लाना सुममत नतना मखोइना इंजनदना दिल्ली की लीडर बाबु दोसि करी हाइरे मणिपुर दे सुमाइना खतदन लेबनी ममांग दसु थोकिदनि नुमित ना सही क्या संगरमने मोइ ngang नथ्रो तो कुकी नागा मतम द मोइ खंगब्रा बा नागा एरिया द कुकी मसान एसपी होइबा ngame मतम द मणिपुर से सुमाइना सेगाइ नगिदे कैबिनेट थमिना गिबा ngamgi लंबी चथोक सजिन द कनान थिंगिदे ngasi da thuk thina khana je divide and rule troga manipur bu thugai na besela kusida masagi chauki kaning mani khangge na traga kari pisang kam no khangde moi masana ya le re mama je mache sagai bo moi yenga me moi si pawa masine number 1 manipur thugai bagi example manipur kanji harik bagi art se khangga dam na ani subai ngasai ni semi loan manipur economy one of the highest inflation port khwaidai tang bi state ni manipur ka bi ganu दिमापुर दा लाख यांखै छारगा साब युम से चप माननि फाल दा साब द इकोनॉमिक सिंग करी हाय ngasi 2 to 3 times संगनि हाय खुदा मोन दा दिमापुर दा लाख यांखै संग साब युम से चप माननि फाल दा साब किलोमीटर चाम चनी खतंग लाख साब मतम दा करोड़ अमा दैना करोड़ अमा मखाइ संगनि हाय सिदा करिगिनो दिमापुर दा चहुम यांखै दा मंग बेलांपति बेक्से सिदै से चचुक चचे ते योलेबा one of the highest inflation is government record ख्वाइदगी लाइरबा स्टेट इंडिया मनुंग दा पर कैपिटा इनकम दिन मखा दे चिगलक पदा को यावरि ने हुसे
top 5 unemployment rate quite the one country that Manipur is one of them anang sigi nong hajira subadagi imai ben inchang joli ba kangbu dagi hauna dukan phambadagi entrepreneur dagi ne Manipur gi semelon thuai ga khu da thudi ga kulal ga ni ra chan nge tawgi stage mo da thangjal ga ngasi Manipur da thamabane ai bisi jo Manipur thuai bagi ani shuba khudam ahum subda na ngasa haijaba India gi constitution makha da lejari ba ma gi state ki autonomy jisu center na hairi ga yadana phong logic kuki gi banker thuai ba da central gi security officer chawbam na video da kai hai ai khoi di no yi Manipur chaka de order lo de Delhi dagi lawi haina phone arga me u yaw di video do bangka thugai ba kanda karam ba India gi state karam ba officer am ma haing go do no ba bas sare nan thara ga CRP jun chamina ro ena phong sei khai kum thal na chapram ngam gi de asang lai phal na kala to bi thing chapran karam ba state government no ba do bo adana samvidhan ge makha da le ba state ki autonomy ma ge power jo mat laga phong no sura laga thudi ga so nai khut pulle khara hai si thakhale ka do yari no sini adu pulai ma mi da khoi onja lai cha kandana Modi ji da thin chai pira ai mai kari pura chalo hai no ai ga lakani chai dai pa India ga mi do chai sung chau la khani khoi da ngasai pong jo na ni ai khoi da insult ni tango biren pharas phatas BJP yo party pundra so he was the CM of Manipur gi CM ma phamma ga maming palam da baisa is an insult to the people of the state Seeking beyond your party line. State Assembly under suspended animation. The Speaker gi magi official power magi dignity mang de. Maki do bagi state kaukate. Maming go palam de. Ade henjel lakno with the bureaucrat kana Manipur politician mawalaw di mo yung famina ro gale. Kaya mo silang lagi yung mabase. Ang constitution naman gi makada le miner ba manaba thakta le miner India ne le min sida amak tanu silang de loin chugai ro jidi mathang lakada ba CM do masana khara gat yaw jaba mi go thingai ngam jadi other people do sing ne akhoi lai ba army central force ni ilakada iloi da ya chobo lang thom mam thing la do ni se khoi hek muk pangam daga di yaro do ni se iloi le beda ai ngasai ba moral fabric Manipur se chugai ra bani hauna lon chat thugai ge akam pe ngam ba loin kai ra bani khoi se aduna mari mak se kahel se kana khut singjala yawi yeng bio aduna hujik pahliba BJP sarkar amusu mokhoi ge sagona na chatmina riba lusing manen tawriba mayam se masigi miyam su mayam na muka thagal aba chaksa haijana be pisa khara tawraga sagai na tai mari mata yenga tawradi chinna na ima Manipur iramdam haiba atopadadi oktabi laibdawna laiba yara aba miyam masana makong tongna norok chasage haiba chamana gani noine ek ngai thagala kon kanda masigi se ai ngasi haijar se nasana naw ni iram dam sida pokpani miyam na mihut oina kasu leitbo zama changa ga ngasi aina mayam na sei na khamjaba mayam do gyan ta na mayam gan tamina na bana share tok jabagi wani aina nungai ta peng na du gam su haijar nge bimo lai na te aina ngang khudum na loin chungga da bana ti ai ngasai hau haijar ai du ni mioi bani ai su aso yang ngam yar ga sudum haibira u adu bo ai gi penja da ba aina ujarak pa Manipur gi handa ki chai ani makham se thoi ba mong Masiga sagon ra tawbani Congress ki high command high re na heta chakadawnate high re isi gi wahan thuk sa khoi ga mari laina re brai do thira kanda na mari laina ye na ngasi miyam da tamjabane khoi na kai do bugino safe constitution safe democracy and safe Manipur high bagi wahan thuk sa Delhi gi high command high re na sumna mindless ni na high re na tawgadawnate madu gi wahan thuk sa khoi ga kari mari laina hai bado understand tawra khoi tawna na khoi na mafam khongal silaga sinjabane tamolo ken hoi gi da sinri ngai sida aina sigi chance lojaraga lai soiba kendrani Imphal mayai da leiba kendrani aduna mikun khanba matamda munna khanbiyu ngahang ki nungaiba ade sagai na tai maru mapang dagi chaksa haijana ba yenga na sum tau leiraga di yararoi khoi Manipur se ahan chinga haina ni khwang koiragun sandre ima di ngaksam yaure do adune khoi se sidagi hek lanjan ge badana recover is no longer possible Sinaduna ako yam na luba tangkak ne ko no jik thene duna mathangi live election ni khangde local da ni khangde amne miyam maruina ima event singa hogal laiba na ha dagi kari dagi khoina masi khalla kanda aina ne he ai ngasa haide ge democratic rights exercise tawpa makeup tholok matam da di paisa na nongmina thingba ngamba jana te mamangi election ubire dana miyam na bu makeup thola di nungang da la phu era khawri me kera paisa thada ra kera dum la ma hengkari duni Sikadai dagin wada miyam na makeup tholba kawe aina vote khom da masa khomam mi pai gai lai musibok thiri